از شخصیتی که در یک جنگل فدراسیای روسیه زندگی میکرد و گوسفند بونی میکرد با بیزنس لیدی موفق، شخصیتی که در دوام یک سال مولتی میلیونر شد، یعنی در یک سال درآمدش از 1,000,000 سومون روبل زیاد شد و این شخصیت عالی این حال در نزد ما و شما قرار دارد. دوستان عزیز، بانوی زیبا، جوان، موفق سعیده رجبова چک رقمی 1 فبرلیک تمام دنیا و امروز برای ما یک امکانیت عالی فراهم آمد که با این شخصیت بزرگ، با این شخصیت عالی روبرو شویم و صحبت نماییم و سر موفقیت این شخصیت عالی رو پرسان شویم. السلام علیکم فیصل. علیکم سلام. سازه نازن افا جان. رحمت. خوش آمدید یک بار دیگر به تاجیکستان افا جان. رحمت که پیشنهاد ما رو قبول کردید، رحمت که در این قدر وقتی چه بگویم وقتی زیاد دارید، وقتی کار کردن است، پیشروی کردن است، اما پیشنهاد ما رو قبول کردید و خواستید که با ما درباره سرگذشتتون صحبت نمایید و کمتر سری موفقیتتون رو برای ما، برای تمام شخصانی که ما رو تماشا کرده استادن گویید. به نهایت می‌دارم افا جان، از زمین تا آسمان رحمت شما ده. اول سر میکنیم از شناسایی، کمک خودتون رو شناس کنید و کمک درباره کودکیتون، درباره سرگذشتتون که چخیل از کودکی تا آنی تا فبرلیک چخیل زندگی میکردید، کدام فعالیت ها بودید، به نهایت میخواستیم که فهمیم. سلامت باشین فیروز جان. السلام علیکم به همه شما تماشابینان عزیز که این لحظه ها شخصانی که ما رو تماشا دارین. فیروز جان برای من همچه دودر هستن، از بس که در کمانده اپای فرنگیز جعفر و کار میکنن، ما کسی اپای فرنگیز جعفر و همچه اپا و خواهر هستیم. برای همین قرار کردن نتونستم دعوت شما. من بگم در یکی از دهه های شهر حصار در امین تاجیکستان به دنیا آمدگیم. وقتی که 1 ساله بودم پدر و مادر من جدا شدگیان. متاسفانه ما همراه مادرمان به شهر دوشنبه کوچیده آمدگیم، ما و اپاهای من اویلمون. بعدا ما در همین دوشنبه کلان شدگیم. مادر من در نزد خانه‌مان یک تا بازارچه بود، همونجا سوداگری میکردم. وقتی که ما با عقل شدیم، بگیم مکتب خون شدیم، بعدا دستیار شدیم برای اوچه جانمون، اوچه ما یاردم میکردیم. من سحر خون بودم، سحر تا عبید مکتب میخوندم، عبید سمکه ما گرفته بازار میامدم، همین بازارچه پیش خونه هم سودا کنی را به هر نمز میبینیم. از بس من از کودکی شوخ آمدگی هستم و من یک بگم که انرژی دارم، یک قوت دارم که نغز میبینم که همی تیز همی یک کار که گرفتم باید هم تیز همون کار به انجام رسانم. بعد کارهای مردانه را دوست میدارم، کارهای وزبین در این اویلمان همه وقت من پسر بچه میگن برادران. هم مکتب میخواندم هم کار میکردم. در برابری که من کار میکردم خطیو چه من یاردم میکردم، با من خواندن هم دوست میداشتم. در اتستاتی من یکم دونه 4 نیست، من با اتستاتی سرخ مکتب تمام کردگیم. هم اولوچی بودم درسیم و هم در همه المپیاده ها در جمع آمدهایی که در مکتب میشوم برنده بودم. همه وقت اکتیو می بودم، بگم استوار بودم در زندگی. بعدا همین خیلی شد که سال 2013 سال ما به شهر روسیه رفتم. برادرای من در اونجا بودن. به نهایت میخواستم که به شهر روسیه روم، پیش اکرم روم، من یک بار ریکنین روسیه را بینم. برای همه شرق‌آور بود. فکر میکردم روسیه به حد آسانه. من همیشه هوس داشتم که یک بار من روم جهان دیده شوم. همین شوق مرا بگم از دست ندادن. همین اوچم اکرم گفت که برنشه یک بار بینه ایم روسیه را. دختری کلان بودم، رفتم 19 ساله بودم. همونجا به شوهر برآمدم در روسیه. بگیم اپای سعیده، شما در عائلتون چند فرزندید و شما چندم فرزندید؟ در عائله‌مون ما 8 نفر هستیم، 4 پسر 4 دختر. یک برادرم از دنیا گذشتگی است.
من آخرانگی بگم کنجگی. بله سوپر سوپر. از همه کنجگی، همه نازیمه بگم در اویله همه بله، میبردم. بله جال که من کنجا نیستم در بعدا همین خیلی در اسیا به شوهر برآمدم، به یک مردی بگیم سعودی اولی داشت، به همه به شوهر برآمدم. توجیک ها؟ بله توجیکی خودمون به شوهر برآمدم. 5 سال در همون شهری نوسیبیرسک زندگانی کردیم. بعدا در قشلاق خانه داشت، دو تا خانه داشت در قشلاق برده مرا ماند بگیم. همین خیلی کارش برآمد که ای تاجیکستان فیرادش کردن، تاجیکستان خونهشان اومد پیش مادرش. من موندم در قشلاق، مثلا دختری که در شهر کلان شده که در حیاتش بز گوسفند هیچ را دیدگی نه، لیکن چقدر جسور آمدم، لیکن از تاریکی میترسیدم. رفتم. بعد همین قانون و قاعده قشلاق همی بوده که آدمایی که نامی کوچن میبیان و ایرا کمتر غم میتین. مردمی گیر و اطراف. بله همون بگیم کودکای همون قشلاق همین مکتب خانه. دو تا بچه داشتم، بچه کلانیم بگیم 2.5 ساله بود، مایدکی 1.5 ساله. دو تا کودک مایده خیلی بردن موندن. من رفتم گفتن مقصد دروی محکم کن، یگون گپ نیست، در علاقه هستیم، کار مبود میکنم، میگردم میبیام. یک ماه ما بپیشه بگیم که تماما شبانه خواب کدگی نیستم. همه کودکای مکتب زمستان بود، فقط برف کتی تریزده میزدم، میترسیدیم، چقدر میترسیدیم. خدمم کودکم چقدر میترسیدیم. بعد یک روز همین بیگانی روزی بود، ساعتای همین 9 بگاه بود که بچه کلانی نزد تریزه بودن که یک برف کتی زدن که میخواه کودک ترسی همین کودک دیده، ترسی خودم از دلم برآمد. همین خیلی نمیدونم من چه خیلی درهای هوی کرده، همون بچه را من سر کردگیم تا آخری کوچه، تا قپیده جزاش نتیم. گفتم خلاص نمیکنه، دست من خلاصی نیست. همین خیلی بلرزه بگیریه من همون بچه را سر کردگیم. بعدا از اوسو گشتنده همسایه ها دیدن، هم موجود و آواز برآمدن چی گپ همین خیلی گریه کرده. مقصد فهموندم ای همونجا اوجه شناسایی با همسایه ها پیدا شد. آهسته همون رو پروی خانه ما که استانوفکه بود، همه برمی طلبه های 10-11 همونجا در جمع شده. مقصد میشتن گندگی میکردن، خیلی چقدر شوخن یاشن. بعد همین جمع که میشدن تست ریزه را هوی کرده. همین خیلی باور کنید وقتی که گاو میزدم آوازم که میترسیدم کنده میبرامد. ما یک هم نتین که میلیسه میسپارم به زبانی روسی میگفتم. آیسته با پدر و مادرشون شناس شدم، معامله همین شخص خود که حرمت کرد، یک کس حرمت کردی حرمتت میکنم. معامله ما را با پدر و مادرشون دیدن، همون شخصانی که ما را هم میدادن همون شخصا برای من نزدیکترین شخصا شدن. وقتی که کار رو بار داشتم زنگ میزدم میومدن، کودکای ما را میبردن میگردوندن، نگاه میکردن با میآوردن. بهترین. بله سوپر. چی خیر شد در خانه شوهرتون، در وی جنگل، در وی قشلاق شما چی خیر زندگی میکردید؟ بعد اگر میخواد یاد دارم، من یوتیوب کانال شما رو بسیار تماشا میکنم، شما با بوز گوسفند بانی میکردید، اینا بوده خونه شما یا چی خیر شد در خونه تون بوده؟ ما بوز و گوسفند داشتیم، لیکن ما خودوان داشتیم. وقتی که شوهرم آمدن از تاجیکستان گفتن از بس که تو باید دیگر در همینجا زندگی کنی، چون یک کس بگونه در مقصد ما پول دادن تو وظیفه تیای گفتن. متاسفانه همین خیلی میشمارن وظیفه زن در مدرویه همش، نه تنها ما بسیاری زنهای ما نگاه میکنن مول مقصد وی، لیکن تاجیکستانی خود ما با تاجیکستانی خود من خیال میکنم آسانتره. بعد خیلی عهده کلانی بد نیست. مثلا در اسیا خنکیش به حد گنده های تو -45 50 همین خیلی خنکی میکنن. حاضر در تاجیکستان نمیدونم -34 -5 گرادوس های ما ای خنکی چی دستیم آفرین شما دوجه چی -45 50 میخواد. خانه خوابم تریزه از درون خانه میخواد با یک وجب یخ نمیخواد میستاد و آب نمیشه و خب 100 علاب کنی 100 گرم کنی و همین خیلی استخنه یخ بیرون نمیبینی. بعدن آوردن همون 27 آبشی همگی همش 27 بود، 4 تا
буз буд, боқӣ мондаш ҳамаш гӯспанд буд. бениҳоят метарсидам вақте ки вайро дар рӯи ҳавлӣ меҳӯй мекард, ман намебиромадам ай хона, метарсидам. аввалин боре ки дар хотир дорум, якта гӯспанд мо таваллуд кард, гуфт ки гир мақсад занак ина хона бурда бояд қоқ кунем, ҳами хешишта гирия дорум, илтимос ҳамаи чи ягума мекунам, ҳамия бардошта бардагума беҳад метарсам, ай ҳайвонҳо метарсам гуфта механдид, дар ҳоли ман механдид. баъдан оҳиста оҳиста мо занҳо ҳамин хел ҳастем ки барои мустаҳкам шудани зиндагимон, барои ки зиндагии мо вайрон нашава, нофаҳмӣ байни мо шавҳараи мо нашава, мо ҳамаи корда қодиру нодирем, ҳамаи кора мекунем. маям ҳамиха як хулосае да омадам ки бас тамом тарс, ма бояд вазифаи ма ки боша, ма бояд ки азодаи ҳамиё буро, мақсад ма шавҳарма ғам натием, кори вай дар шаҳра, вай бояд рава корша давом додан гирад, ма бояд ҳамиёра нигоҳ кунам. ҳамин хел ҳам шуд. шавҳари ма дар шаҳр зиндагӣ мекард, ман дар қишлоқ. соати 2 шаба 2 шаб не, 3 шаба 3 шаб не, дига он тарс ҳайдаи тарсончак не. мақсад мерафтам хабар мегирифтам ки таваллуд кардагия накардагия, мегирифтам хона меовардам. хонаи мо 4 хонага буд. як хонаша ҳамин хел паласша гирифтагӣ будам, бузичаи гӯспанчаҳои навталшудагия шабона меовардам, саҳаро мо пеши очаҳошон мебурдам, ширмаконӣ бо бегонӣ ҳамаша меовардам, мақсад тоза мекардам. ҳамчун ҳамин хел кӯдак ма ба ё дӯстдорӣ мекардам. ҳамин хел онҳоеша ки як хел ҳастанд, ҳамин хел бузое ки таваллуд мекунанд, на ба гарда намегиранд макондани фарзанди худшона ширишона. ма ба ёра ба бутилкае ки унҷа бо мақсад дар давоми ки 5 соле ки ман дар қишлоқ зиндагӣ кардам, духтарчаи ма ба дунё овард, ҳама вақт бутилка дар хонаи ма буд. бутилка кати ва ёя ма шир медодам, мақсад шир ки набуд дар хонае ки шабона буд, ва я қанчое кати то саҳара нигоҳ мекардам, то саҳара 100 бор ма ва я хабар мегирифтам. танаҳои ва я ма қоқ мекардам, коробка дар пеши печка нигоҳ карда қоқ карда, масалан мекардам оҳиста оҳиста. баъд нигоҳ мекардам ай интернет ки мақсад чӣ хел нигоҳ мекунӣ, чӣ хел дар Россия бузу гӯспанд нигоҳ мекунанд. ай ҳамин чизо уже замона пеш рафтагӣ, ҳамаи саволҳои мушкилиҳои зиндагӣ ма ҷавобошо ма аз интернет гирифта зиндагӣ ма давом додан мегирифтам, хеле кор мекардам. Супер. Рости гап, манам хеле чӯбонӣ мекардам даврои мактабхонимда. Морам рости гап падарам хеле мепартофт мерафт, ҳамин хел хабар мегирифт намегирифт, ай ҳолмон 3-4 сол пас ҳамин хел ба хабар мешуд намешуд, ҳамин хел буд. барои он ки зиндагимонро пеш барем, мо мерафтем барои бобӣ ва момама, падару модари очагим. ҳамунҷо мерафтем, подабонӣ мекардем, гов, гӯспанд, бузғола, буз, ҳама чӣ буд. мақсад ки манам аз обура кашидагиам, ира ман медонам ки чӣ хел кори қинае ози ма худам шок дағалтидестам ки чӣ хел апаи саида фарзандора тарбия мекард, кори хонара мекард, бо и бузу гӯспанд хаёли бо як давом метем, бо барои YouTube каналша видео мекард. ин қадар кора шумо чӣ хел дайров мекардед апаҷон? бале, мақсад мо шавҳари ма ҳамавақт дар ҳамин хона тамоми намуди бигем хӯрокворӣ буд. ман шикоят надорам аз хӯрокворӣ, ҳамаи чиза меовард. танқисии ма танҳо аз либоса буд ки либосада шавқ надошт шавҳари ма ки ҳамия бихара, фақат ҳамин продукта меовард. баъд дар Россия ҳамин хел аст ки мақсад як ҷо ки буроӣ бояд ҳамин хел ҳалолаки тозаак бурои Тоҷикистон дар воқеъ аҳамият намесиям, мақсад чӣ хел либосе дошта бошӣ рафтан мегирӣ, ауҷада аҳамият месиям. я баъниса мерои сари либосе да нигоҳ мекунам, шарм медоштам, кӯдакам касал мешед, духтур рафтанда мақсад шарм медоштам. оҳиста оҳиста ба иҷозати шавҳарам ман канал YouTube кушодагиам. баъде ки шавҳарам дид ки мақсад мо даход ҳаст, даромад омадаистай, ман аллакай фарзандом да либос гирифтаистам. баъд шароити хонаи мо он қадар хуб набуд, мақсад кӯдакои ма дар рӯи курпача хоб буданд ки дар хунукиҳои Россия дар ин 5 ҷои Тоҷикистон дар замин хӯ рафта намешавад. бале, дар як курпачае ки мепартофтам, ин параш ҳамин хел аз хунукӣ ранги тар, кӯдако тез касал мешуданд, тез кори ахомаш фарёд мекарди. уҷада патинкаша намекаша ранги Тоҷикистон ки дуроям хел патинкаш ки дар омада рафтан мегира болои кӯдак да тез касал мешуданд. аз ҳамин сабаб
ҳаракатҳои ман барои беҳбудии зиндагим, барои зиндагима обод кардан ягон валлоҳи ягон фикр хаёли дигар дастари ман набуд. Фақат ки ҳамин зиндагима обод кунам. ҳеҷ маҳал ман як чи харида биёрам, шавҳари ман мега ира якҷо варди барпарту. Мақсад ҳамун шавҳарам хурсанд мешавад. як қувваи шавен дар бари шавҳартону зиндагиро дастгирӣ кунем пешбарина фарзандотон танқисӣ надошта бошад. Бале. Ҳама модар аз рӯдаи ин ҳама ман кӯшиш мекардам ки буром оҳиста оҳиста ки ман дигар бигем ки шавҳарам ақам намедодум, фақат мақсад шикоят мекардам ин нест вай кӯдако надоранд, фақат шикоят мекардам. Дигар ман шикоят накардам дар шавҳарам. баъде ки ютуб канал кушоде даромад омад. Бале, даромад омад аз рӯдаи хидмат. куҷое ки мерафтам, мақсад хонаи мо аз шаҳр 3 соатина раҳ дур буд, роҳпулӣ мақсад таксипулӣ када хонаи акам мерафтам. ҳамаи ин расходо аз худи ман буд. бо ман кор мекардам, кӯшиш мекардам чӣ қадар ин фарзанд вай очам дар ягон чи гирам, мумкин очам чанд қа хурсанд шавад. гуфтам мақсад медонӣ ки ягон модар муҳтоҷи духтар нест. бародарои ман модари ман бигем дар болои саршон мегардонанд. кӯшиш мекардам ки барои очама ягон кирта кунам ё ягон патинка харам. хурсанд мешидам худам. барои ҳамиам ҳаракатам бисёр буд ки ягон фоида биёрам барои оиламон, ки модари мо азоб кашида мо як калон кадагия бепадар. баъдан мешавад лаҳзаҳое ки мақсад як хел дузо сета таваллуд мекунад, якташ норасӣ ҳаст, аз дунё мегзара, ё ки аз он хунукиҳо як хел гӯспандо касал мешаванд, аз дунё мегзаранд. оҳиста оҳиста нофаҳмиҳо байни мо шавҳарам пайдо шуд. дар бораи тарбияи фарзанд, дар бораи таомпазӣ, хӯрокпазӣ, тозагии хона ҳама вақт шавҳарам ман таъриф мекардам. масалан шикоят набуд. ҳар вақти хӯрокҳои ман мехӯрдам, бо раҳмат ба модарот ҳамин хел мегуфтанд, раҳмат ба модарот ки ин хел духтари ҳунарманда ба дунё оварда гуфта, раҳматномашона ҳама вақт мегуфтанд. он се ки ҳаст ҳақиқат аст. ман ягон зурум наёмада ки як гапша дурӯғ гуфт, якташа рост гуфт. он се ки ҳаст дар ҳаёти зиндагии ман буд, ҳамуро ман имрӯз гуфтаистам, барое ки шояд ҳаёти зиндагии ман сабаб шавад ба ягон каси дигар ки ҳаёти зиндагии вай дигаргун шавад. албатта. баъдан нофаҳмиҳо байни ҳамин шуд ки ту кӯдакҳои маро хушрӯ, мақсад ту бузу гӯспандои маро хушрӯнигоҳ намекунӣ ва ё мурдестиам, ту писар намекунӣ, ту кор намекунӣ, иҷа хонаи очаи ту нестай, иҷа хонаи шавҳарай, бояд ту ҳама вақт дар хизмати шавҳар бошӣ. ҳамин уже миннатҳо ман барои тура хурданӣ мебиёрам, уже ҳамин иноро ку майли ҳамаша ҳеҷ гап не, мо сабр кардам, тоқат кардам. баъдан оҳиста оҳиста балату кӯб даромад. мақсад меомад ки ягон буза ки гӯспанд кам шидагӣ аст, ҳисоб мекард кам шидагӣ аст. мақсад намепурсид ки чӣ ба кам шидагӣ аст, сабаб дар чӣ ҳастай. баъз мезад чӣ қа ҳамин бигем дар сарам сахт мезад. ҳатто буд моментое ки сакрисе нимоз кушидагӣ маро с кори омада бурдагӣ, ҳамин хелам ман аз бигем ки аз он ки зурум омада буд, як бор ман шикоятам наистагӣ будам, бо гашта шикоят ман гирифтам ки чӣ дар кораи ман намехоҳам зиндагӣ ман вайрон шавад. мақсад ҳамин хел оҳиста оҳиста нофаҳмиҳо шуд. ман хайна як бор зад майли дигар намезана, ду бор зад майли дигар намезана. ман ира бигем ин суханҳоро якум бор гуфтаистам, аз он сабабе ки дар комментарияҳои ман мегӯянд ки ту пула дидиву маст шидӣ буромадӣ рафтӣ, ҳамин хел менависанда. масалан ҳар як занак, ҳар як зан медонад ки зиндагиш сабркунанда ҳаст ё нест. ва хоҳиш мекунам аз кулли мардҳо ки занҳои хутона қадр кунем. албатта ки як падару модар духтарша арӯз карда намехоҳад ки вай оиди ҳамин хел лаҳзаҳо шумо қарор тиҳед, мехоҳад ки ваям хушбахт шавад, ваям розия ки вай хизмати шавҳарша кунад, лекин ки аз қуввати зан онҳоро зиёд кор нафармонед. хоҳиш мекунам. ва ягон зан намехоҳад ки ҳатто ягон душман намехоҳад ки зиндагии душманаш вайрон шавад. ва аз ҳамин ҷиҳат бигем ки аз ҳар лаҳза ки ин хонаи мана, ҳамаи занҳо медонанд ки шавҳар кардан хонаи шавҳар мераванд, лекин дар хотир овардан ки иҷа хонаи ту нест, иҷа хонаи ман ҳай, ё ки продуктаи овардагитона миннат мекунем ки ин вазифаи шумо мардҳост. мақсад
маънои никоҳ ҳамине ки зана мехӯронӣ, мепӯшонӣ, бояд сарпаноҳ мекунӣ, либосша мехарӣ, на ин ки ҳама вақт зан хизматгор боша, мақсад на ҳурмат мекунӣ, иззат мекунӣ. бовар кунед занҳои тоҷик бениҳоят сода ҳастанд. агар онҳоро мардҳо 5% ҳурмат кунанд, онҳо 50% бармегардонанд. барои чи ин суханҳои гуфтестам? ҳастанд бо шахсоне ки занҳое ки зиндагишона намеқапанд, тезӣ мекунанд. дар кор нест тезӣ кардан, сабру тоқата ҳама вақт пеша кунед. ма ҳама вақт мақсад мардони занҳое ки ҳастанд ки ношукрӣ мекунанд аз зиндагишон, ҳама вақт шукрона кунед мегум. лекин ами фикр ақидаи ҳар як шахс худаш фикр куна, ягон зан намехоҳад ки мақсад зиндагиш вайрон шавад, фарзандаш бепадар шавад. то нуқтаи охир мехоҳад ки мақсад бо як мард хушакир шавад. бале мақсад баъдан мара гуфт ки 4 тараф қибла буро бира. ҳаму хелам нарафтам. ту номус дорӣ ё надорӣ? ман тара мегум ки буро бира. баъдан ман ҳаму хелам нарафтам. фикрмам ягон тараф шудагӣ набуд. аллакай ма пули калон мегирифтам аз ютуб, ма пинҳон намекунам. ма 100,000 русӣ мегирифтам, 120,000 рубли русӣ мегирифтам. ма ҷамъ кардан мегирифтам як ва барои як рӯзи сахтӣ. ҳамин буда пеш аз компанияи Faberlic ҳамин буд ҳаёти ман. баъдан оҳиста оҳиста ман чӣ гуна ба Faberlic омадам. вақте ки ман блогер будам, наставники марам блогерай, мо блогерзанҳо ҳамамон якдигармона мешиносем, муомила дорем, суҳбат мекунем. наставники ма Саторова Манижа аллакай дар ҳамин симои ма як гем ки духтаре ки мақсад аз одаи кор меброяд, директори компанияра дид, лидери компанияра дид ва мара ба кор даъват кард. марам розӣ шудам, марам гем регистратсия шудам, лекин ман тамоман вақт надоштам ки дар компанияи Faberlic кор кунам. баъдан ин моментода тобистон мешид, ман угуспандора чаронданӣ мебурдум, 3-4 соат дар ҷангал мечарондум. буд пода буд дар қишлоқ, лекин шавҳари ман намедод пода да мегӯ вазифаи ту бояд нигоҳшон кунӣ. ин бениҳоят як ҳолати кантарак ҳолати ноҷӯшид. барои чӣ? барои ки зан барои шавҳара амонат аст. вақте ки зан ин қадар меҳнат мекунад, ин қадар ҳаракат мекунад, ин қадар хизмат мекунад, ман рости гап шок давалтидам. барои чӣ? барои ки бисёре амин хел шумо дуруст қайд мекунед, бисёре аз мардои мо амин хел фикрронӣ доранд ки вақте ки ҳамсара ба занӣ қабул мекунад, хаёл мекунад ки вай бояд ки ғулом бошад, вай бояд ки мисли ғуломо барин дар ин мард хизмат кунад. аммо ҳамин хелам аст. занои бечораи мо мисли ғулом хизмат мекунанд, лекин ба ҷои раҳмат, ба ҷои шукр кардан, ба ҷои як сухани не гуфтан, боз ин хел рафтор, боз ин хел муомилара бениҳоят безеб аст. қарсак аз ду тараф мешавад. агар ки зан ки хуб муомила кард, мард ки ин хел рафтор кард, ё ин ки мард хуб муомила кард, зан ин хел рафтор кард, ин дар ҳеҷ ҷо рост намегӯяд. ман дар ислом дар ягон ҷо шихел гуфтагӣ нест ки зан ғулом воре кор кунад, шавҳар биёяд бизанашу ва я чӣ кунад. вай мисол гӯспанд мур вай дар дасти мо шумо нест. бовар кунед вақте ки ягонташ мемурданд, ман худам ҷигарон реш мешид. ва мегуфт ман меҳнат кардем, ман ия шир додум, ва ман ия нигоҳ кардам, чӣ ба ихе шир гуфта. дар тӯри сари вай ман як соат шида нигоҳ мекардам ки чӣ ба ҳамин кор шуд. аз он 27 бузу гӯспанд ман 90та кардагӣ будам. 90та гӯспанд буд. ҳар сол бигем бузбалаҳое ки уже калон мешавад, онҳоша мефурӯхт. ман на танҳо гӯспанд нигоҳ мекардам, бо ман ба ёрат метарошидам, меқапидам, метарошидам. ҳар як 3 моҳ пас ман ба ёра укол мекардам. мақсад ба тамоми қонуну қоидааш ман онҳоро нигоҳ мекардам. вақте ки Faberlic омадед, шуморо аъзо кардан, ин агар аҳамият дода бошед, вазифаи Саида, бисёр одамо ҳамин хеланд. масалан вақте ки аъзо мешаванд ва ё амин сраза ё ки аъзо шидагӣ нестанд, сраза амин хел пеш чашм шонда шок мегӯяд. чӣ хел масалан тарс.
من میتونم نمیتونم ایداس میگوید نمیگوید چه خیلی میشه روز ما سر کنم یا اون کس ما قبول میکنه چه خیلی ما کار ما سر میکنم چه خیلی ما بیزنس ما دوام میتیم در شما میخوام بودیم اون وقت که ترس داشته باشید و میکرم بگید که اینی ایداس ایتونه میگوید نکنه کار البته ترس بود لیکن باید که ما همیز حیات و زندگی همش ترسه امی خونه میبروی نمیدونیم تو زنده میدونی نمیدونی بله باید که ما قدم های اولین خود ما میخواهی زندگی تا دیگرگون کردن باید که قدم های اولین خودت بمونی وقتی که من این کانال شدم باور کنم من فکر میکردم که آدما سالها ویدیو میکنم بعد پول کار میکنن همین من راضی بودم مالی چند سالی گذره من هر روز ویدیو کردن میگیرم که من در یوتیوب خودش پول تیر همین راضی بودم لیکن به حساب شکرانه الله میکنم به نهایت میندارم از تمام تماشابینان و پدپیچکانم که مرا دستگیری کردن بگم که ویدیوهای ما همین خیلی ویدیوهای یک زنی عادی در قشلاق رسیه شما زندگیتون نشون میدید بله همه می چی کار میکنم ای سحر از کدام کار شروع میکنم چه خیلی ما بگم که گوسفند بزر شیرش میجوشم گوسفند را نگاه میکنم بزار کلان میکنم چه خیلی شیر میتونم فرزند را تربیه میکنم چه خیلی مقصد تور پخت و پز همش یک جایه بگم بعدا ما نستانی کمساتور و منیجر رجیستراسیون کردم در گروپشان دبایت کردم ما وقتی زیادی نداشتم برای ما همین بود که ما باید یکم روز از دست ندیم بلکه هر روز به یوتیوب همین یک ویدیو میموندم پگاه سایرش اوج ای همون ویدیو 3 یا 4 دلار در شتیما میگذشته کنی این ویدیو در چانس میگیرم گفتم با یک روز ویدیو نمیکردم و امروز ما پول رو ایداس دادم امروز ما راستی خدمت پیشش شده کردم همین خیلی فکر میکردم همه یک ویدیو میکردم کودکای خواب میکردم خودم قدشان خواب میکردم بودیلنیک داشتم ساعت 11 شب میخواستم تا بام دادم ویدیو ما باید تا 2 شب ما علاقه ویدیو ما در یوتیوب بود تا بام دادم من قطعی کامنتاریو گاو میزدم می نوشتن جواب میدادم با ما سوال میدادم با ما جواب میدادم انا میخوام یکم کامنتاری را به جواب نمیموندم اصلا علاقه مرا همه میشناخت علاقه همون شاپت پیچکنی که مرا تماشا میکنم میشناختم تو وقتی که دفعه گردلیگ اعضا شده چند قدر پدپیچک داشته در یوتیوب کانالتون 5000 یا 6000 پدپیچک داشتم در خطا نکنم همین قدر داشتم علاقه ما 6 ماه بلوگری کردم بعدا وقتی که یک بار در گروپ در اومدم به حد SMS بسیار آمد اینترس نشید در اومدم که دیدم ما آشنایی کلان دخترها گرفته استیان چیزای خریدگی شونه برای منم بگم که شوقمند شدم یک بار سوال کردم ایتنستانی کم که همین کار چخیله که همین آدم پول میگیرن این کار برای تو سعیده جان به حد آسونه تو یک بار در کانال دخترکای زنهای ما را به کار دعوت کن من خودم تو در کمک میکنم تو وقت نداری من تو در یاردم میکنم بعدا همین از نستاونیکا و بسته وقتی که نستاونیک دستگیری میکنه موتیواسیا میتیه مقصد هم شوقمند میشی مرا نستاونیکم به نهایت دستگیری کردگی ما بدیم که وقتی که یک بار ما همین نمره رو موندم با کار دعوت کردم علاقه ما بدیم که در یک روز تا 20 نفرم رجیستراسیون شدگی علاقه از طرف کمپانی کد نمی اومد که این یکم دروغ باشه یکم چی باشه زنها علاقه ما در باوری داشتن در حیاتی مرا دیدگی بودن که من یکم چی دروغ نمیگم مرا زورم نیومده یکم دروغ بگم برای من یکم که از مرا مجازات هم کردن نمیتونه که مقصد چیزی که بود در حیات زندگی من همه را نوار میکردم آیسته با کار شروع کردم در مهلت هر یک کتالوگ مقصد 21 روز دوام میکنم در مهلت 3 کتالوگ علاقه من زبانی دیرکتر گرفتم همون مومنتی که دیرکتر شده بودم گوسفندام گم کرده گفتم در موبایل جنگل میخنستاونیکم اورا میگم چی گپ باشه سعیده جان تو دیرکتر شدی با همین خیلی با من خود ویدیو کسی من موزه های پلچه ما لویا من گوسفندام یافتم انا دیرکتر چیکار میکنه گفته ویدیو کده گروپ ده پرتفتم این ای همه موتیواسیا کلام شد که مقصد سعیده تو نیست دیگر آدم بسیار اومد دیگر هر یک کتالوگ بگم یک زبان یعنی 2 زبان در 3 زبان را ما اولو رفتن گرفتم هم خیلی آیسته وقتی که یکم عاشق خود من گرفتم
باز هم شوقمند شدیم که بله در حقیقت کمپانی فابرلیگ راسیسکی کمپانی که ما میدونیم زبانش دومین زبان مادری ما زبان روسی هست. مثلا دروغ نبوده، بسیاری آدم میگن دروغ نبوده، در حقیقت راست بوده. همین خیلی کار کردم. برای من هم همین میخواستم پرسون شما وقتی که کار شروع کردید بسیار همین خیلی کمانده کردن سر کردید، شما باوری داشتید که همین خیلی زندگی بالا نمیکنید؟ نه، در گوشه خیال من نبود. من گفتم همین یک تا دوخی شگیرم برای من که باید، ولی در اون وقتا همین پدرکه ها شگیرم من در بس سعی میگفتم این چی دیگه در کار نیست، برای که زن هستم، من از میبینم خوشبویی، مقصد همه اون چیزایی که در روزگار زندگی ما لازمیه با صفتشم عالی. ما همش مقصد از همین کمپانی فابرلیگ یکم زکازی ما 15,000 روبل داد. 15,000 روبل دام خزکازی کلام کردم، نوار کردم در کانالم، بعد با کدام محصولات کجا را توضیح میکنم. همین خیلی دیگه همین کمپانی فابرلیگ در موبایل ویدیوهای ما در اومد. ما همون ویدیو پروستا ما با فابرلیگ بله شخصیتی که فابرلیگ در سر کرد بیزنس ها و اساسات پیش کردن. بله سوپر.